Mau nyoba apa? Saya nyoba jak, Bang. Oh iya, iya. Iya, Hmm, nyoba-nyoba. kamu apa penjual borak ya? Awalnya coba nyoba-nyoba, Om. Iya, iya. Heeh. Om pakai apa, Om? Itu juga jak, Om. Iya ya, dia juga jak ya. Aduh, Iya. gue baru belajar lagi. Kok dia mau maju? Gue kasih tuh. Ya, rotan. Jangan narik ganda, Om. Iya, Om. Nggak akan Nggak ada boleh. dulu. Apa? Tarik lagi. Aduh, nggak bener. Kok kemana lo? Tarik. Aduh. Om, ini, Om. Tungguin aja, Bang. Aku tarik, Bang. Ini dulu, Om. Meet-nya ntar hilang. Kena nih, Bang. Ya, udah jauh saya. Ya. Bangnya suka bluetooth. Udah jauh. Loh, kok mati? Bahaya, Pak. Bahaya, Pak. Kabur pijaknya. Aduh. Sono lu. Nggak Ngapa tahu kenapa kali? juga jadi tolong. Ling itu ling. Linglung. Oh, Ada bisa gitu cacing. suaranya, Bang. Kok bisa gitu suaranya? Ya biasa buat ngelet. Iya, kok bisa gitu? Pakai soundcard. Caranya gimana? Pakai soundcard. Hmm, Lo minta bantu lo, Gilo. Gilo minta bantu. Gilo. Jigong bodoh. Jigong bodoh. Ya. Mana lo maju lo? Ada di bawah gue bantu kemari. Rame. Mau sepi di kuburan. Tuh, Ini loh, Long. Gilong. Buset dah Gilong. jigong. Ah, Gigong. Gigong. Jigong. Dan Gilong aja belajar. Kok nggak mati? Buntotnya. Yuk, sini, Bang. Tarik, Sini, Bang. tarik, 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 tarik. Dua. Angin. Anjing. Tiba-tiba hilang jaringan. Lari, lari. Oke. Ulti, ulti, ulti. Ulti. Oke. Oke, mati dia. Mau kemana lo? Hah? Mau kemana lo? Hah? Mau kemana lo? Hah? Mau kemana lo? Hah? Jatuh mati, Bang. Aduh, gue juga mau mati dong. Nggak mau lari, anjir. Iya, mati, goblok. Ya ilah, aja ya tolong ya. Ulti, goblok. Ulti lu kemana aja? Tolong. Gue nih, ini nih.
lari ayam. Iya, lari Gilong, lari. Gilong lari. Ya om, Apa? mana om? Hati. Udah pulang lo? Tak om. Oke. Nggak janda yang ditarik. Yo, Wih, rekalnya keren bang. ini gratisan bang. Oh, gratisan. Udah om. Mana dia? Wah, kabur dia. Oh, mati dia bilangnya anjir. Gigong. Tas bang. Hmm? Tas Bruno. Sabar bang, lari. Bang, ini bang. Gue nggak ada ulti bang. Ini weh. Mantep weh. Oh bagus sekali bang, itu apa itu bang? Anjir, ada dia di situ. Kaget gue tahu. Flicker dia. Ah, Gigong. Iya, gigong mau nyampah ya bisa. bang. Pas bang. Ayo, sini. Mana ini bang? Wah, Ini bang Bruno. Aduh. Kabur. Linglung. ayo, linglung. Aduh, kena pensul. Dirot. Ngomong apa tuh jorok dia ngomongnya tete. Aduh. Ya Allah. Masya Allah. Ayo dong, dorong di sini tuh. Ah, Gilong. Ayo. Ah, begitu. Mati bang aku bang. Mati Gilong. Udah juga mati. Gigong. Tolong aja. Gua record aja gua di YouTube. Mabar bang ntar. Nggak mau tadi dikerjain sama Gigong. Ya, baik. Aduh Gigong. Kejar. Kejar dong. Kejar. Ah, Ya. Sini weh. bang balik bang. Power hilang bang. Yup.
kecil dong. Mantap. Mati ya. Sini bro. Lah Jigong mati Makari. Yo. Das. Ya udah pulang dia. Yo. Lemah gonggong. Ya bang, balik bang. Bang sini bang. Celik-celik bang. Udah darahnya tadi udah maskara, kalau disodok sama Jilong mah mati, Jilongnya bego. Jilong kebanyakan jagoran. Yo. Yo. Sini coy. Kabur. Iya, klasik kok. Lah. Aduh, gak kabur ulti. Mutu efek. Jigong. Merah kuat. Anjir, main Jigong aja pakai tutorial. Jigong.